Wong kayane sing rajine pol kur nyongtok lu kayak lur. Angger masak kuwi bengi-bengi ora tahu masak esuk-esuk. Angger esuk-esuk kepenak banget nggo turu. Soale anake nyong sing cilik tangine awan. Sing gede nak sekolahe mangkate gasik. Angger wis pada mangkat sekolah ya nyong turu maning. Kepenak banget mbok. Apa ora sarapan Mbak Aski? Nyong ora tau sarapan lur, jarang banget sarapan. Sarapan gue paling anake nyong sing cilik. Nyong mame gue sekitar berbeduk sekitar jam 1 jam 2 apa jam 3 segeleme. Malam ini ceritanya gue nyong garep masak opor ayam lur, karena anake nyong gue seneng banget karo opor ayam, opor endok gue doyan banget. Karena gue wis ana sebulan kayaknya nyong ora masak opor, jadi hari ini gue nyong garep masak opor ayam karo tahu. Kie nyong bumbune tak ulek lur, tumben banget. Ngerti ya mau tak chopper bae sing kepenak ya, orang dadakan nutuk kayak gue uring ngulek. Pada melumpat maning. BTW iki tahune tak goreng disit, ayamnya juga tak godok lah ya lur, ben empuk. Bumbune rekan deleng bae miki nang video ora setak sebut siji-siji lah ya. Lanjut dikongsreng gari ayamnya dilebokna karo tahune. Disuki bumbu aromatik jangan lupa. Pokoknya angger masak kayak gitu, anaknya nyong gue pada ngemel banget mangane lur. Mbuna ngapa enak banget karena nyong bebe nyambel dadi tambahi karo cabe rawit, cabe ijo bae lah ya. Terus gari disuki topping bawang goreng. Mbok anu enak banget kayak gitu lur, nyong ora ana tambahan liyane. Cuma anak caraku kia kurang kental ya, emang sengaja dikuah akeh lur karena anaknya nyong angger mangan gue senengnya sing berkuah-berkuah kok. Alhamdulillah masakannya wis mateng, mari kidang mari kita madak. Oke hari ini tidak ada tambahan apapun, makan kayak gitu wis njelek kami pol. Selamat madang lur.